Tērā tētahi kaupapa kei te whakahaeretia I Tāmaki Makaurau hei tautoko hei āwhina hoki I ngā tamatāne e whakaweti ana I te kura e tūkino ana rānei I te kāinga. Kei ara paira tāwhai ngā whakamārama. Tōna āhua nei he rōpu tamatāne e whakariri ana ki te hoe ki runga I te moana. Enari he tama e nei kua pākinotia e nā mahi hanariki I te kura kua tūkinotia rānei I te kāinga. Victims of serious abuse, family violence, serious bullying, beatings, things like that. Nō reira I toko ake ai te whakaaro nā prihimana o te uru o Tāmaki Makaurau, ki te whakakotahi I a rātau, ki te whakapiki ake anō I o rātau wairua, mana kaupapa pēnei I te hoe kōreti, whakairo kōiwi aha atu anō hoki. The purpose is to give them confidence and motivation for them to strive forward to be whoever they want to be. He ika tūranga heo I nā mahi hanariki I tōna kura. I was playing rugby on the field and then someone I didn't know come onto the field and blind shot me from behind and then had a little fight with him. He mataku he taumaha tana I runa I aia I taua wā. Nō kona I whai wāhi ki tēnei kaupapa, ara atamatoa. It's helped me a lot, made new friends and boosted my confidence in myself and yeah, just help myself know that I can believe in myself and just carry on in life, do good. He te kauna tamatāne no nā tōpito katoa o te uru o Tāmaki e whai wāhi ana ki tēnei kaupapa. Koinei te wā tuawhā kua whakahaeretia tēnei kaupapa o nā kōtiro anō hoki. Nō reira ko nā painga kua kitea. We still keep in contact with the previous group, and both male and female, and pretty much all of them are just, they become like our little future leaders really, because they have a lot more confidence than they would have beforehand. If you don't believe in yourself as much as you should, I reckon this program will help you encourage yourself and just give you more confidence in yourself. E rima nā rā e whakahaereti ana te kaupapa nei, a pōpō ko te rā whakamutuna, e kitea I te pua waitana o enei rangatira mo a pōpō. Rapa ara tāwhai te karere.